Ngai ku blaya pi ha ke kerteng ke batiang tam ke jong trai Jesus Christ. Ngai ngo yu blay nam tak dik sngi ke batamai ke bau blay u a yangi. Ha ke dik sngi tu ngai ban pusan na ke tian ke jong blay. Ban ngin yu puli na ke gospel ke jong Yohanes kalanong ke bapra ke tekot ke bakat we. Ke kentian ke bong kate kelayatu omdan a try. Ujisu long te haka ngaru jingpynrem ya pa dok hilet no patuat le pop show. Kani ke kentian omdan kani ke jubab jong kani ke brio kabala yo kem da kini ke reuniam bagala le ye ke pop klem. Ketian ke jong blay ka ong ba andai kini ki reuniam kelawan lam show Jisu. Perkila keli kini ke jingkeli show Jisu. On le kum doi kini ke brio. Namarkat kum ke hukum. Ladai ke ban lentem mau ya ka. Reu Jisu Christ ula pelat imi kini ke brio. Da ke ba ong ya ki. Unu na pedang jongpi. Ubam shimla don kaweru ke pop. Tuan lentem mau lingkong. Kini kaktian kabami na kermiang sentur ke jong trai. Rengkat bat ke jingpen sle. Kala play ki kemat mensiam jong kini ki reuniam. Haka bakila yu i yala ke jong ke jingem. Bakiru kimlong ki bahok. Kiru kimlong ki bajanai. Makiru kimla ban sumar ke hukum. Kumbaga day ki bikin sumar. Tadina kita kedah uwe hadian uwe. Kila mino na kita kejaka. But kila ino ini ke brio. Baru Jesus Christ ula pelat im ya ka. Baru Jesus Christ ula keli ya ka. Ula keli syanulut kina mudui ki jangpa. Kini ke brio kala jubab. Om dan try. Hari ke sengi aku apa fintip. Aba pipendret yala dia haki kejat ke jong Jisu. Baru ke jingpynrem ke banau syaitan kan duno. Namar ya kini ke brio layalam da kiriuniam hakejat ke jong Jisu Christ. Penban kibshim letep bahaka kejat ke jong Jisu Christ. Kadon ke jingpelat na ke jingtem kadang kejing pelait naik kejing penrem baro. Tele sefilaban perkat ala kejong kejing em. Papimlong ubajanai pidon shibun kejing duna. Bad ki pop ki bapilale ha ki por ki menshwa. Kelayai pensawa ha ki skor kejong pido baman. Dan rea kini keski ke bamenta. Aku aba fentep pagita ki balan hau Kris Jisu. Kem dan shuh apa ke jingpynrem. Kita lagi bela perndet ialah dia hakmat jong blay. Hakmat jong try unong penem. Ke jingai ke jong Jesus Christ. Ke dabyang ia ke ban wengno ia ke jingpynrem. Ke jong baman bat ke jong mut jong perkat. Ke bawan ban yale ha ke jingim ke jongi. Te ha ke ke singi ke bamenta. Ken mau ke ke kentian. Kaba kini ke beriu ke ong syau Jisu omdan. Pada kini ke sengiru aku aba fintip pa omdan ke jingpynrem ya pi ki balangit pat ki bala pediang pat ki bala IT ila ke jong ke jingem syau Jisu. Henreu Jisu Christ shimla kot no hangta. Namar la reu Jisu Christ uweng no ya ke jingpynrem habangi hap sya ke pop. Nila ia ke ban im laid lan ban yai le ia ke pop namar ngim dan shuh ke jingpynrem. Reu Jesus Christ sya ingi pengin yai ha ke lenti jong ke pop. Jesus Christ kwa shuh ingi pengin long ki merau jong ke pop. Hadian bola pelat ingi na ke jingpynrem. Ula pelat ru ingi na ke jinglong merau jong ke pop. Ha ke ba kumbau pelat ingi ke beriu. Ulang ini ke kentian.
ngaru jingpynrem ya pa kilet perwat le pop show kini kalong kajing bha kajing isnai par kajing ai ke jong blai Yesus Kristus ai ngi kalat pangin kalaga bamut Yesus Kristus ai ngi kalat pangin phai shau pangin penret jelade habangi don kajing bakla ha kajing ai lenti te henre ngiron kamban ken mau pakani kajing ai ke jong Yesus Kristus kam shum la sha ngi pangin yai le ya kaju ke pop namar Yesus Kristus shum la pelat ngi tana kajing penram la pelat ru ngi na kajing long marau te doble ke ski unyo ya kajing ro bat ke buram baro na kajing em kajangi namar ki kamba ki kampla kajing ai kajing isnai ke batu ya kajing em jangi wei pi wei ha ke ni ke klip mat ke bamenta ublei kajing sok unong rengkat berpi ke ski baru ke wei perbuat nom klat ublei ie je pi kumba pilong amen.